Jom kita tengok second group, hydrophyte. Ini pendek je. Hydrophyte ni dia ada dua group tau. Satu geng-geng yang floating macam lotus teratai ni, lagi satu geng-geng yang duduk dalam air, tenggelam or submerged plants, macam Hydrilla dengan Elodia species. Jadi kita tengok teratai dulu yang terapung tu. First cuba awak tengok dia punya daun dia. Can you tell the difference between this leaf and normal plant yang duduk dekat darat? Kalau kita tengok dia orang broad kan, betul tak? Jadi dia punya leaf broad, thin and flat supaya diorang ni senang nak terapung. Jadi bila terapung bolehlah diorang maximiskan the sunlight, because kalau dia tenggelam nanti tak dapat sangat cahaya matahari. Ada cahaya matahari dekat dalam air tapi tak sebanyak dekat udara tu lah. Alright, moving on next. Yang ni pernah dengar pepatah bahasa Melayu, bagai mencurah air ke daun keladi. Sebenarnya bukan daun keladi je, semua daun sebenarnya air tu tak boleh diserap pun. So patah tu maksudnya macam kita bagi nasihat kan. Nasihat tu tak melekat pun, dia tak diserap pun oleh orang yang kena bebel tu kan. Jadi for tumbuhan yang terapung, diorang ni cara kita nak describe supaya dia berbeza dengan pokok-pokok lain adalah kita kata daun mempunyai lapisan cuticle, thick cuticle layer. Perkataan thick, tebal tu wajib, sebab pokok lain yang duduk dekat darat pun ada cuticle juga. Beza dia untuk floating plants, the cuticle is thicker because diorang ni terdedah dengan air 24/7, betul tak? Apa risiko dia? Bila terdedah dengan air, kadang-kadang air, bukan kadang-kadang, most of the time air tu dia ada pathogen kan. Pathogen ni microorganism that can cause infection or disease lah, macam bakteria, virus. Jadi air mudah masuk ke dalam daun tu. So, diorang mudah dapat infection because the pathogen is carried by the water. Jadi by having a thicker cuticle layer, diorang boleh prevent the water from diffusing into the plant through the leaf. Therefore, they can prevent the entry of the waterborne pathogen. Alright? Jadi sebenarnya stoma diorang ni ada dekat bahagian atas rather than dekat bahagian bawah. Kalau normal plants punya leaf, dia punya stoma duduk kat bawah kan. Lotus punya stoma dia duduk dekat atas. Jadi bawah dia tu tak ada apa-apa parts or structure yang membolehkan water or pathogen masuk. Okey, kita gerak kepada yang ketiga. Nampak tak? Ini kalau batang lotus kita potong cross section, kita akan nampak macam ada air space or air pocket kan. So this structure is created by this tissue called parenchyma. So awak ingat parenchyma. Air means udara dalam English. So dia menghasilkan air pocket or air spaces. Jadi this one boleh contribute to the lower density of the stem. So density, ketumpatan, bila dia rendah menyebabkan pokok tu mudah nak terapung dalam air. Okay, jadi dia orang tak tenggelam lah. Dah, itu je cerita pasal floating plants. Now let's go to submerged plants. Jadi dekat sini kalau kita tengok submerged plants ni, first dia punya leaf dia kecil, betul tak? Jadi yang ni macam kita punya alveolus dalam kita punya peparu. Alveolus, kita macam anggur yang tiny but a lot, rather than macam tembikai, one big tembikai. Kenapa Tuhan ciptakan kita alveolus kita kecil tapi banyak? To increase the total surface area. Kalau alveolus kita seperti sebiji tembikai yang besar ni, surface area dia rendah. Okay? Jadi bila structure tu kecil, maka total surface area per volume dia lagi tinggi, menyebabkan diffusion rate dia lebih tinggi. Alright, diorang ni kan duduk dalam air. So diorang kena absorb, kita kata dissolve oxygen and dissolve CO2 tau. So gas yang dissolve dalam water tidak sebanyak gas yang berada dekat atmosphere. So they have to find a way how to increase the diffusion rate of this gas. Okay, right, itu yang pertama. Yang kedua, jom kita tengok apa structure dia. Diorang kan kena absorb gas directly daripada water, dan diorang juga akan absorb water directly through the leaf juga kan. Jadi tak logik lah kalau diorang ada cuticle, dan tak logik diorang ada stoma, because kalau diorang ada stoma tu, air tu macam masuk melalui stoma directly just like that. So what happen here, gas oxygen, gas CO2 akan dissolve directly through the leaf lah, ikut dia punya concentration gradient, ikut dia punya simple diffusion semua tu. Okay,
Alright, so itu yang kedua dan yang ketiga. Diorang duduk dalam air, air kan ada water current ataupun aliran air. So diorang ni tak boleh lawan. Jangan lawan water current because nanti dia punya stem akan patah. So diorang ikut, they follow the water current. So the stem, kalau awak tengok stem, nampak tak stem dia tu? Kecil je. Jadi they have a small stem to reduce resistance of water flow. Basically, they follow the water flow, the water current tu. Jadi diorang boleh prevent the stem from breaking. Dan that's for hydrophyte.